पाउचेदी यंपम उइबा मरु उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी एडिटोरियल की कलम अमदा टिकेट ना वोट कागदब नते मी दा लैरे मणिपुर की ओनदी वोट लेपकने हाइना थोलकलिबा अमदि तोगान तोगान बा पॉलिटिकल पार्टी सिंग जाउननब होनरिबा मियोइसिंग पार्टी अदुगी आइडियोलॉजी अमदि फिलोसॉफी अदुदा थाजदुना यावरकिबा नते सेंटर नत्रगन स्टेट लेंगाक पेरक फयाई हाइना खनबा पार्टी यंगदुना यावरकपनि अमदि वोट लेपननब होनबने मरम अमा नत्रगन मरम अमदा सेल तानबदा माइफाकलब मतोंग मतिक मे लेबा पामलक पदगी मियाम की सेवा की मिंगद वोट लेपतुना मतिक मे पाइनब होनरकने तारागन इथुचुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल का मरिक लेना पॉलिटिकल पार्टी खुदिमुना मखोगी मेरिप ओइगदबसिंगी मिंगलाव थोपल लोइसलगले मदुदा टिकेट फंगौदब सिंगना इरांग हौबगी थौ मियाम उखरे कांग्रेस पार्टी की वनजु टिकेट लाउथोखिबा मतमदा constituency karada ticket fangudrabasina akanba irang hawrakiba amade party dagi tokle aina lauthorakiba laikre maduga manana miyamna khawrang na ngaidar kiba lenga pairiba BJP ki ticket thenglabasu thengna handak lauthokiba da asoba irang thokiba laikre maruina falabada sagulban moirang thanga kaisam thong kaksingna singba constituency singda asoba irang hawraktuna BJP ki final maithaba amade constituency aduda lairamba mandal office mutatpana singba thawung sing sathakiba thengna khre हाउजु वरकलिफ फिल्म मसे येंगलगा बीजेपी ना इंटेंडिंग कैंडिडेट मसिंग हेना constituency अमद लौसिलुबदगी वरकपनि हाइबे याय मदुना परम वरगा पार्टी अदुगी टिकेट लाउथोकपदा थेंगथबगी मरम अमसु हेनखे बीजेपी की वना टिकेट फांगुद्रब इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंग साइन तौनदुन टिकेट फांगबा मियोइदा पुन्ना सौकतब थौजिल पाइखरबसु ओइथोकपा ngamkhidre टिकेट फांगुद्रब कैंडिडेट सिंग अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंग दजाउदन मिखल थेंगना बसेम सानाग्रे टिकेट वोट कान खदब नते वोट लेपकदब मी तुकी मखा फोले हाउस बीजेपी ने टिकेट पीरिब मियोइसिंग असिगी मरक्ता वोट काबंगम लोइदबा मियोइ क्यासु यावरिबनी मणिपुर की वनिटी पार्टी पॉलिटिक्स ता सते मेरी पोइरिबसिंग अदुगी तौबगंबा अदुदा येंगदुना मियामना वोट पीबने टिकेट फंगौद्रे हेना का हेना नुवाइतबा फंगदोकपगी मरम चादे मियामगी इहुल खकना थबक तौबगी तंगाइ फदबा लै पार्टी की फिलोसॉफी दा चटपो अरमलबदी मणिपुर दा बीजेपी ने चाउना माइपाकपा याबगी ओइथोकपा लै अदुमैनबा हंदकी मिखल असिदा पॉलिटिकल पार्टी अमदना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगनी आइबगे थाजब लेते हाइबगे वाफम पॉलिटिक्स नाइनबसिंग फंगदोखिबसु लैख्रबने बीजेपी दा टिकेट फंगौद्रबसु अतोप पार्टी दा मेरेप ओइदुना माइफाकलबदे मतिक मै फाइनबगी खोदोंचाबा अदुमक लैगने का हेना फेंदबा अमसुंग नुगाइतबा फंगदोकपना करिसु कानबा फंगलोय constituency खुदिंगमक्ता बीजेपी की टिकेट फंगौदबा मियोइ अनि नत्रगन अनि दगी हेनबा क्या लैरे मखोइसिंग अदुना पुना थबक तमिनबगी वाफमदे लैररोय फिबम मसी एकलगा बीजेपी ना लागलिबा मिखल असिदा मफंग फाबा मेजॉरिटी फंगबगी वाफम अदु लाथोखिबा तौरे मियामना मिखल की मतम असिदा असुंबा अफबा मिरेप खलौनबगी तंजा अदु लहुगदबनी मदु नत्रबदी मथंगी सही मंगा निंगबा काइबा फिबम द लैगने अतोप पाउ अमतना संजा थुमजाद यमफ्रम ओरगा इंटेंडिंग कैंडिडेट नौमाइथेम संजोयदा टिकेट पिरक्तबने लागदौरिबा तरागा निथुसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा जनता दल यूनाइटेड की आहानबा थांगा की ओइना एसी कुनमापन की मिरेप ओइगदबसिंगे लिस्ट ngarang लाउथोखिबा अदुदा हियांगलाम एसी की ओइना संजा थुमजादा युमफम ओरगा इंटेंडिंग कैंडिडेट नौमाइथेम संजोयदा टिकेट पिरक्तबनी आइना जेडीयू हियांगलाम एसी की प्रेसिडेंट ओग्रम चंद्रमणि ना फोंदोखरे वाफम मसिंग ngasi सांबाइजुम खुनौदा लेबा इंटेंडिंग कैंडिडेट एन साजोइना इलेक्शन ऑफिस दा पांगथोखिबा पाउमिसिंग खुनबा अमदा फोंदोखिबने मांगना माखातान हाई असिंग असुंबा तौरकनी हाइबगी वखललोंदा नौमाइथेम संजोइना जेडीयू दा याउतन मेकल थेंगनबा थौरांग तौरुबने अदोबा लुपा करोड़ अमगा मखाइ पियो हरपदा पिबा ngamhudabadagi टिकेट पिरक्तबने सेल पियो हाइबगी कॉल रिकॉर्डिंग लै मरमसना असिगंबा खल्लुबदगा तैवनरंबा पार्टी असिदगी यांगलम एसी की जेडीयू की थौमिसिंग अमदे इंटेंडिंग कैंडिडेट एन संजोय असिदगी रिजन तौरगने एन संजोय लागदरबे तरागनि थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा यांगलम एसी दा अतोप पार्टी अमदे यावरगा नत्रगना इंडिपेंडेंट ओइना सोयदना मेकल थेंगनगनि भागना लौरकपा फिरेपता अमतोइना सपोर्ट तौदुना मेकल असिदा माइफाकनबा होनगनि आइदस भागना मखाताना फोंदोरकले मखादरकपा अतोप पाउ अमदना थामगागी मनुंगदा अहानबु ओइना किम जोंग उनगी नुपी मसक उबा फंगख्रे नॉर्थ कोरियन लुसिंगबा किम जोंग उनगी नुपी रिसोल जो स्टेट मेदेगी ममंगदा थामगागी मनुंगदा अहानबु ओइना मसक उबा फंगख्रे आइरे कोरोना वायरस पेंडेमिक मनुंगदा रूलिंग फैमिली अदुगी म्यूजिंगदा लो प्रोफाइल द लेरखे किम अमसुंग रीना लेबाक अदुगी कोनुंग पियोंग यांगदा लूनर न्यू ईयर हॉलिडे थॉर्म यावबा ओइना Mainsude are cheered that art performance am yang balaki an official KC N8 news agency na fongtorakle Kim Ginovia do mamang da hanbu ukibasi mamang sahi September mapanda Maginova Kim Gulwin na kumsusang fellows of the Sanda lag pamatamdane Harva mafam adu da Kim Gilay kitaba mavubok amasung mapagi aksang da bam da iduna Masat tek da kaitaba
kaidana mingse Michel da khajina thamlibani thamanga gi matungda mahakna magi nufiga loinana theater adugi auditorium da thorakpa matamda welcome music khongdana miyoi kyana arau phangthokna ki aire riba malemi mafam kya da gi miyang thamnarakhiba asi kimna social business amasung lambi go eba outing sing da loina badagine mase Kim Jong Un mahaki mafa Kim Jong Ilga manadaba mongda chatharakpa thongne magi mapati mya mamangda magi nufi sing uwa ifang phangide Kim Jong Un gi nufi Reina State Media gi miyang dagi uwa phangkidaba ase maki masada anaba leiraba natrakna masa waisang kidabra aibasine South Korea ki National Intelligence Service na lawmaker sing da phongdokibadi COVID-19 infection lahendanaba mafanda thorakidaba oiramgani ana phongdokhi Kimamasung rigi masa ahum lay ay nathaji aduba makoy maramda public da phongdokhi balaite North Korea da COVID-19 laisat amada sandokhi balaite ayna phongdokrabasu makoy gi ngamkhai sing thinjinduna chathok jasin ki akan ba thing phasing thamlakhibani Kargi headline mangal da exam thakre Bihar dagi thagalakwa video amada electricity phangdaba building amagi manungda car headline sing thalaga mahiroi sing famdara makoy gi class 12 exam thaki harba building adugi manungda electricity laktaba maram na makoy na mangal phangdaba Panggadaba si gari sing adugi headline sing kaktani Bihar da sahi kyamuk chukna namthak tawba amade exam gi kanglong ngaktabagi wato kya lakhibani Bihar gi Motihari da laipa examination center amada mahiroi stabli romna makoy gi class 12 ki hindi exam thagi basi gari gi light natragana car gi headline sing nani Maharaja Harendra Kishore College da pangthokiba exam adu nabidang pung niphan phawba chathagi nabid adugi exam ki ani suba saruk nongtil pung amaga minute nifum manga dagi nabidang waram pung manga phawba oibani adubu mahiroi sina phongdor khibadedi nabidang waram pung mari makhai taraba phawba makoi gi answer set ching phangkide madu makoi gi city sing da samam naba laibadagi ni hairi protester sing abadi irang thok padagi center adu da police kauke senior police officers sina policeman ki agama sing jamla laktuna fiba madu laksina na bahonake mahiroi sina exam thana da ngang narakpa matam da pungbum mamkhirame adumakpa center adu da electricity leitaba maram da irang amuk makhatana thoke Mamai tangda janitor sing waraga mahiroi sing ki mama mapa sing na makhoina thaurakwa car sing ki headlight thankatuna corridor ki wangbada mahiroi sing na answer paper sing da ige thokriwa thautok adugi manungda top district official ama inquiry chathana bawra tawre makatarakpa atopa pau matana equator da thokwa landslide ta miyoi kuni thoi lahidre kya aman asopan nangkre equator ki konung koido da haukiba lebak pupun namita thokiba asoba landslide amana maram oiduna Yamrabda miyoi kuni thoi ki ponsi pikam nankre loitana miyoi ni fuga tari na sathina asopan nangkre aina koido dagi thadorakpa pau amada phongdorakle thauthogasi ki matang da koido gi Maur Santiago Godara asna phongdorakpada lebak onung da phumjin khraba miyoi sing thinaraba amadi miyoi bigi punsi kananaba firefighter amade crew members in the lebak manung da phumjin khraba jumsing da sangduna thibu umbagi thabak leptana chathare aroibada content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangpiriba punamak pathagajari channel hasan atumda kanarabadi subscribe tawi division subscribe tawi moloinana like and share tawi su kawi punamak po amakana thagajari